Mawlangoid Village Organization Rangdkhew kabahap hapo Southwest Khasi Hills District kabakuntop yaki arpulai tili ki self-help group menta ka arpundri trik nai wing arhajar arpusaw kalayo ban Rakhe ya ka Jingdap Snem lengba ki program baper kaba arsengi lenter. Mawlangoid VO Rangdkhew Klalong kawai kepalawan Rashibun ki jing kela lengba ka jing yo esim benta haki tenat komiti baper hapo Shillong bat kumju naga benta ban seng kam seng jam ban kentiu ya ka yo kakot haki kam baper. Hakani ka program uba HS Dingdo Deputy Chairman jaga Meghalaya State Health Board under Health and Family Welfare Department ubalong ru officer balasong that ulawan bansaki kumukong san banwan penhere kalama jaga Mawlangoid Village Organization Rangdkhew. Habakran kumukong san uba HS Dingdo ula ay mensim da kabaya nujor haki post number menshwa ki briu kim da sngotu baha bat kim da don kata ka jingkit kli hakabaya day bat ki self help group handrai hakini ki jog bamanta ki rukom perkhat perdan kila shai wat hakinong kendong baki village organization bat ki self help group kira yo jingmentoy shika day e namar baka sorkaru ka aishibun ki scheme per hapo jangka Peit nakatrat office NRLM. Penher yang akan dikelama akan disini mengenai trik yang pernah dibangun kita Snem acara bersama. Kemudian kedua tiga bio pada ngilang baru berjalan. Yang nak. Scheme kita ini kan mak scheme itu scheme kita the government kan hukum jenis scheme dan kita ada kamar pibat waklah ni kita ajar tapi pilot di officer per department per dari kelat kelenti di bawah pindah penuat jemput kenan bervideo jemput tu yang ini sebab jemput yang video jemput kalau begitu ku dalam tak roy kepal kan lain pelihut ke jemput jadi ia menjadi bila pandian ala kita berkian harga tinggal dan tinggi komitmen yang kita sekarang ini kita berkian kebesuan di SIG kebesuan di GPO kepenangsan penang roy ai bani itu Rakhe yang pikir nomlong tengah tamasa bani internet bani kemen mulai kenong ka challenge jadi penong BS GPO sebenarnya kiu nak kawai kapor berpat ai play di kinokit kam de Shillong belum pam ni ikiwe pat kiro ba si rodon lagi bani kepangi press bahasa ini ba dengan KCI la chibet ni la shai maka no bedi terkue pi bagi weru ini i ba plan kese ni video Mawlangoid kada Khubor ini kam nam dari project sam di bekin biang jadi future plan di longi sem do kada do kita ni tin ya Khubor jermu ni ba ngasu play ngam kan yo Rakhe Jingdap Snem jong kabio agne ga singi ka bamta ani kabio po Shillong jongi ko Rangdkhew sibun ki kam bak kilale katam bagi barabor ji trilang bagi ki khot positif jung ka Shillong Rangdkhew ujur berkali paipan Shillong Rangdkhew ni kum ka Shillong Rangdkhew apa nidon kino kikam kiba nidon kam iki abang ikot man kapor kinju kentai deki kolai penetrilang ni dengan cukup kerwayang yang kena ka video ba kanang kiu di Snem ki pandangan kanala ban kam sakri bah ya kikam jongki kerwayang dei bat ka video bat kamdam habayade manstri yakini ki SSG ki wahap hapo ke jumpe jokan ni video ngata ki kam ki bag lale ngala banjau amar kalian gakut ke subaru ni layamat ngamba ke jumpe kam jokan ni video ilala ban jalam nanti ya ke jingkui ke jing suba
apa jong kene ka sinong ka jongi nangda bot kiwei kijingyo jimutoi kijingarap pagi longi yung musam ngi menta apa kijingdon jong kene ka VO pat ke SSG kelalong kijingarap ka bakrau tesisen ngamda don tin sibon ban keren ngaklet ban gini